buhanuzi buragusohoraho. Ndagira ngo nkubwire, fata ikaramu n'urupapuro wandika ahantu. Fata ikaramu n'urupapuro wandika ahantu, ibi bintu bigiye kuba muri uku kwezi kwa munani. Ibi ngibi nabibwiwe n'Imana, bigiye gusohora ku buzima bw'abantu bizera Imana, ku buzima bw'abantu bakijijwe, ku buzima bw'abantu banambye ku Mana. Tukinjira mu kwezi kwa munani, urabirebesha amaso yawe, bwandika ahantu, andika ibi birasohora, urabirebesha amaso yawe. Imana ishimwe. Icyambere kirageze ngo uve mu buzima butungwa n'Imana, uve mu buzima bw'Imana mfasha. Hari ukuntu umuntu abaho ariko ukaba uriho utariho, ubuzima bwawe budafite aho bushingiye, ubuzima bwawe budafite fondasiyo, ubuzima bwawe budafite ifatiro. Imana ikuvanye muri ubwo buzima butagira fondasiyo, ubuzima butagira urufatiro, ubuzima budafite aho bushinze, ubuzima budafite aho buhagaze, ubuzima budafite ikintu na kimwe. Ubwo binjira mu bisubizo byabo. Nabonye abantu benshi binjira mu mucyo wabo, nabonye abantu benshi binjira mu gitangaza cyabo, nabonye abantu benshi binjira mu mashimwe, nabonye abantu bapfushije ubukwe bariho akarengane, bariho akarengane. Hari umuntu wakubeshyeye aragufunga, hari abantu babeshyewe barafungwa babeshyerwa, bari muri gereza badafite ikintu na kimwe kibahama, barafungwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abantu bafunze bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko nyamara bafungiwe akarengane, nyamara bafungiwe akarengane. Niba ubasha kunyumva ukanyumva uyu munsi ukanyumva, menya ngo ukuwe mu nzu y'imbohe. Hari marayika Imana yohereje uje gukura abantu mu nzu y'imbohe barengana. Rabini fo shando wiribirifa. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Wowe ugarutse kubana natwe, by'umwihariko ubana natwe umunsi ku munsi, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ubana natwe muri by'ukuri abagirane, Imana iguha umugisha. Ubana natwe mu isaha yo kubohoka, Imana y'amahoro iguhereza umugisha mwinshi cyane. Njye ndi Prophet Emma ugusuhuza ukwifuriza amahoro y'Imana. Ndagarutse ni muri ya saha yo kubohoka. Iyi ni isaha ya gihanuzi. Turi ku itariki ya nyuma twinjira mu kwezi kwa munani. Uyu munsi nzanywe no kuguhanurira. Hari ubuhanuzi Imana impaye bw'ukwezi kwa munani. Ni ubuhanuzi Imana impaye twinjira mu kwezi kwa munani. Ubu buhanuzi ni ubuhanuzi bugomba gusohora tukinjira mu kwezi kwa munani. Bugomba gusohora ku buzima bwawe, bugomba gusohora ku bantu muri buze kububona, muri buze kuburebesha amaso. Umuntu wese ubasha kumva ururimi mvuga cyangwa se ubasha kurusobanurirwa n'abandi. Ariko buhanuzi burihuse, buhanuzi burihuse. Ni ubuhanuzi bugiye kuza kandi ni ubuhanuzi bumanutse ari ubwikubagaho. Ni ubuhanuzi bwikubagaho, ni ubuhanuzi bukumenyesha ikintu kigiye kuba mu kwezi kwa munani. Iki kintu mukitege, mugitegereze. Ni ikintu kigiye kuba, ni ikintu mugiye kureba mukakibona. Wowe bana natwe muri iri jambo ry'Imana, bana natwe muri iki kiganiro. Ntabwo kiri buze kuba kinini, umwanya nturi buze kuba munini. Wihangane utega amatwi urangize. Hari abantu bafata agace gatoya akavuga cyangwa se agasoma titire gusa akarangira. Oya, icara wumva icyo Imana ivugana nawe, uze kukirangiza ugisoza. Kandi ni wumva buno buhanuzi si ubwawe wenyine, ni ubuhanuzi mpawe kubwira isi, kubwira abantu bose bari mu isi bubaha Imana, abantu bose bari mu isi bumva bakunda Imana, bafite amasezerano basezeranijwe n'Imana. Umuntu wese ufite icyo yavuzweho n'Uwiteka, uyu muntu buno buhanuzi buramureba. Rero biragusaba kubwumva, biragusaba kumva, biragusaba gutega amatwi, biragusaba kuba umaze kubwumva usheyaringa abandi. Buriya reka nkubwire, iyo usheyarinze ijambo ry'Imana ukimara kuryumva ukarisheyaringa abandi, hari ikintu Imana ikora mu buzima bwawe. Ikintu Imana ikora iguhereza umugisha, ikintu Imana ikora iguhereza umugisha, kuko wumvishe umaze kumva usheyaringa n'abandi. Iyo icyo kintu gikoze ntubwihererane, uba ukoze ikintu cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nubwo ari njye wabwirije, ariko nawe usheyarinze, umuntu akumva ubutumwa bwiza binyuze kuri wowe, umuntu akumva ubuhanuzi
agahumurizwa cyangwa akamenya uko ari yitware muri uko kwezi. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro irakuzamura ikakubohora. Ibyo bintu ubikoze kandi ukabikorana umutima ukunze. Ntabwo ndi butinde rero. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, mbone nze mbabwire icyo Imana yambwiye kubabwira ku kwezi kwa munani. Tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa. Yosuwa ni ibice 5, turasoma duhereye ku murongo waho w'9. Haranditse ngo, Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Haleluya. Nuko Abayisiraheli babamba amahema Girugari, baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'i Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisiraheli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'ibigugu y'igihugu cy'i Kanani. Haleluya. Shatse kuvuga iki? Jambo riravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa. Haleluya. N'amagambo Uwiteka yabwiraga Abayisiraheli, arababwira ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Haleluya. None mbakuyeho igisuzuguriro. Mu yandi magambo, hari igisuzuguriro cyari kiri ku Bayisiraheli, hari igisuzuguriro cyari kiri ku buzima bwabo, hari ubuzima bwabo bwari bupfuye. Ngo ariko Uwiteka abwira Yosuwa, aramubwira ngo mbwirira Abayisiraheli ubabwire ngo none uyu munsi, today, Imana ishimwe, mbakuyeho igisuzuguriro. Nanjye ntumwe kukubwira ngo igihe kirageze Imana igukureho igisuzuguriro. Umuntu wese wasetse, umuntu wese wubashye Imana, iki nicyo gihe Imana ije kumukuraho igisuzuguriro. Umuntu wese, niba warasenze, umuntu wese wabanye n'Imana, umuntu wese wagendanye n'Imana, iki nicyo gihe Imana ije kumukuraho igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro kiri ku bana b'Imana, hari igisuzuguriro kiri ku bwoko bw'Imana, hari agasuzuguro k'abadayimoni, hari agasuzuguro k'abazimu, hari agasuzuguro k'abarozi, hari agasuzuguro k'abacwezi, hari agasuzuguro k'imbaraga za karande, hari agasuzuguro k'imbaraga z'imizimu, hari agasuzuguro k'abatarakebwe. Ariko enima shando wiribirifa, Uwiteka Nyiringabo Imana aravuze ngo aje kugukuraho agasuzuguro. Umva nkubwire mama, Uwiteka gukuyeho agasuzuguro, Uwiteka gukuyeho uburetwa, Uwiteka gukuyeho iminyururu, Uwiteka gukuyeho imigozi yari kuboshye. Hari agasuzuguro k'uburwayi, Uwiteka Nyiringabo agukuriyeho ako gasuzuguro. Haleluya. Hari uburyo bumwe cyangwa ubundi wasuzuguwemo, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi wambuwemo ijambo, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi wakubiswe hasi, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi abantu baguteza iminsi. Abantu baravuga ngo ntaho uzagera, ntacyo uzimarira, nubwo wize amashuri nta kintu azakumarira, nubwo ushatse ukubaka urugo ntuzarumaramo kabiri. Bavuga amagambo ngo ntuzabyara, bavuga amagambo ngo ntuzatera imbere, bavuga amagambo ngo bavuze ibintu byinshi. Hari agasuzuguro kari kuri wowe. Abantu baraguheza, bagushyira inyuma, ibitekerezo byawe ntibyemerwa, wamburwa ijambo. Ariko zoni mashando wiribirifai lelebo tayi nini topevo nini ya dorima ikugiye imbere hataringaniye iraharinganije. Dorimana yaguye imbago z'ubuzima bwawe, Dorimana iguhaye ubuzima, Dorimana iguhaye umugisha, Dorimana irakunejeje, Dorimana iragusekeje, Dorimana zoni mashando wiribirifai iravuze ngo akira guhaguruka. Imana iravuze ngo akira gukomera, iravuze ngo akira gutera imbere, iravuze ngo akira ihumure, iravuze ngo akira ubuhamya bushya, akira guhindurirwa amateka no kwagurirwa imbago. Niko Imana ivuze. Haleluya. Imana ishimwe. Akira guhindurirwa amateka no kwagurirwa imbago. Niko Yeri ivuze. Haleluya. Yavuze ngo akira guhindurirwa amateka no kwagurirwa imbago. Niko Imana ivuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Abanyegiputa
abanyegiputa babasuzuguraga. Hari abantu bagusuzugura batakurusha amashuri. Hari abantu bagusuzugura batakurusha kuvuka mu miryango ikomeye. Hari abantu bagusuzugura batakurusha kugira urugo rwiza. Hari abantu bagusuzugura batakurusha ubwiza, ariko bakagusuzugura gutyo gusa, bakagusuzugura bakagufataho ijambo. Ariko igihe kirageze Imana y'amahoro igukuyeho ako gasuzuguro. Igihe kirageze Imana y'amahoro igukuyeho ubwo buretwa. Imana y'amahoro igukuyeho icyo gisuzuguriro. Imana igukuyeho izo mbaraga. Imana igukuyeho iyo minyururu. Imana igukuyeho uko gutukwa. Imana igukuyeho uko kuvumwa, uko gusuzugurwa, uko guhayiwe. Icyo gisuzuguriro kirarangiye. Umva mvugane nawe, kirarangiye. Urinjira mu kwezi kwa munani, icyo gisuzuguriro kitakuriho. Urinjira mu kwezi kwa munani. Ubundi ukwezi kwa munani ni ukwezi kumuganura. Imana itugirire neza. Mu Banyarwanda ni ukwezi bita ukwezi ko kuganura. Impamvu abantu baganura niki? Nuko hari ibyo bahinze bikaba byeze, bakaba binjiye mu gihe cyo kubirya, binjiye mu gihe cyo kubifataho. Haleluya, kwezi kumuganura. Igihe kirageze ngo winjire mu muganura wawe, amasezerano yawe agusohoreho. Abandi barabibye, nawe haraho wabibye. Igihe wasengaga, igihe watangaga, igihe wafashaga abakene, igihe wafashaga abarwayi, haraho wabibye. Mana y'amahoro ishimwe cyane. Hari ahantu wabibye igihe wafashaga abarwayi, hari ahantu wabibye igihe wafashaga abakene, hari ahantu wabibye igihe wakoraga umurimo w'Imana, hari ahantu wabibye. Haleluya, hari ahantu wabibye. Rero nawe ugiye kwinjira mu kwezi ko kuganura, ugiye kwinjira mu kwezi ko kurya ku bigugu. Haleluya, ubuzima butungwa n'amanu, ubwo buzima burarangiye. Ubuzima bwo gutungwa n'amanu, ubuzima bwo gutungwa n'utuntu tw'utuvungukira abandi basigaje, utuntu tw'utuvungukira twasigaye ku meza, utuntu two gutoragura, utuntu turi aho ngaho tudasobanutse, tudafite ubusobanuro. Ubwo buzima burarangiye. Ubwo buzima Imana ibugukuyemo, ubwo buzima Imana iraburangije. Ubwo buzima Imana iravuze ngo burarangiye. Reka nkubwire ubwo buzima burarangiye. Reka nkubwire mushiki wanjye, reka nkubwire wa musore we, wa mugabo we, umva mama, ubwo buzima burarangiye. Ngo aba Bayisiraheli, ngo Imana yavuga ngo mbakuyeho igisuzuguriro. Abanyegiputa babasuzuguraga, ngo aho hantu hitwa Girugari. Ngo ariko ngo bakiri Girugari, ngo babambaye amahema, ngo barangije bizihirizayo Pasika. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Ngo ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba, muri icyo kibaya cy'Iyeriko, bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi cyane bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, n'udutsima tudasembuwe, n'ibigori bikaranze. Haleluya. Ngo ariko ngo bukeye bw'uwo munsi, ngo nyuma yuko bizihije Pasika, ngo ntabwo manu yongeye kuboneka. Reka mvugane nawe, igihe kirageze ngo uve mu buzima butungwa n'amana, uve mu buzima bw'amana mfasha. Hari ukuntu umuntu abaho ariko ukaba uriho utariho. Ubuzima bwawe budafite aho bushingiye, ubuzima bwawe budafite fondasiyo, ubuzima bwawe budafite ifatiro. Imana ikuvanye muri ubwo buzima butagira fondasiyo, ubuzima butagira urufatiro, ubuzima budafite aho bushinze, ubuzima budafite aho buhagaze, ubuzima budafite ikintu na kimwe. Ubwo buzima Data bugukuyemo. Haleluya. Ngo bukeye bw'uwo munsi Mana ngo irangije irahagarara. Bukeye bw'uwo munsi Imana irahagarara. Ngo ntabwo bongeye kubona Mana ku buzima bwabo, ngo ntabwo bongeye kuyibona. Ngo ahubwo umva icyabaye. Ngo uhereye uwo munsi, haleluya, ngo ahubwo ngo uhereye uwo munsi muri uwo mwaka, ngo batangira kurya ku bigugu byo muri icyo gihugu cy'i Kanani. Haleluya. Igihe kirageze ngo utangire urye ku bigugu byo mu gihugu cy'i Kanani, utangire urye ku bigugu by'icyo Imana yavuganye nawe. Mekotaya yango tutaya enima hayi zonima shando wiribirifa. Utangire urye ku bigugu. Haleluya. Utangire urye ku bigugu, utangire urye ku mugisha wawe. Imana ishimwe. Utangire urye ku mugisha wawe. Igihe kirageze ngo winjire muri Kanani yawe. Igihe kirageze ngo winjire mu gihe cyawe. Igihe kirageze ngo winjire mu cy'Imana yavuganye nawe. Igihe kirageze ngo winjire mu cy'Imana yakubwiye. Hari ibyo Imana yavuganye nawe, ubyinjiyemo mama. Hari ibyo Data yavuganye nawe, dore nibyo winjiyemo. Haleluya. Imana ibikwinjijemo. Injira mu gihe, injira mu gihe cyawe,
injira mu mugisha wawe, injira mu mahirwe yawe, injira mu iterambere ryawe, injira mu bukire bwawe mu izina rya Yesu. Injira mu bukire bwawe. Haleluya. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Injira mu bukire bwawe mama, injira mu bukire bwawe, injira mu munezero wawe, injiramo. Ngo barangije barya ibigugu Abayisiraheli bavuye kuri Manusha, ngo barya ibigugu byo muri icyo gihugu cy'i Kanani. Haleluya. Ngo barya ibigugu, barya ku masezerano Mana yavuganye na basekuruza kera, ngo ariko uwo munsi muri uko kwezi amasezerano yabo bayinjiramo. Uwo munsi muri uko kwezi igihe cyabo bakinjiramo. Yo, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ndafashijwe. Haleluya. Ngo bakinjiramo muri iyo minsi ngo bayinjiramo. Ndihuse cyane, reka nihute n'ubuhanuzi. Ubu buhanuzi Imana yantumye ku bantu bari mu ngune enye zose z'isi, yantumye ku bantu bari mu ngune enye zose z'isi. Ni ubuhanuzi buri busohore tukinjira mu kwezi kwa munani, tukikwinjiramo. Ubu buhanuzi buri busohore buri muntu wese wizera Imana, buri muntu wese wakijijwe. Ubu buhanuzi buragusohoraho. Ndagira ngo nkubwire, fata ikaramu n'urupapuro wandika ahantu, fata ikaramu n'urupapuro wandika ahantu. Ibi bintu bigiye kuba muri uku kwezi kwa munani. Ibi ngibi nabibwiwe n'Imana, bigiye gusohora ku buzima bw'abantu bizera Imana, ku buzima bw'abantu bakijijwe, ku buzima bw'abantu banambye ku Mana. Tukinjira mu kwezi kwa munani, urabirebesha amaso yawe, bwandika ahantu, andika. Ibi birasohora, urabirebesha amaso yawe. Imana ishimwe. Icyambere, zonima ninito pevoninia ayibefodrere. Haleluya. Icyambere, Imana y'amahoro yambwiye ngo nze mbwire ubwoko bwawe, ngo nze mbabwire ngo igihe kirageze. Buri bariyeri zose zimaze igihe ziri imbere y'ubuzima bw'abantu. Hari uburyo abantu bari bafite bariyeri zari ziri imbere y'ubuzima bwabo. Izi bariyeri zibatangira iteka iyo bagiye kwinjira mu mugisha wabo. Izi bariyeri zirabatangira. Hari ibintu byagutangiraga, waba ugiye kubona akazi, bariyeri ikagutangira. Waba ugiye gukoresha ubukwe, bariyeri ikagutangira. Waba ugiye kubona amafaranga, iyi bariyeri ikagutangira. Waba ubonye fiance, iyi bariyeri ikagutangira. Hari amateka yawe yahashize atari meza, hari urukuta rwari ruri imbere y'ubuzima bwawe. Tukinjira mu kwezi kwa munani, iyi bariyeri iracitse. Nabonye abantu benshi binjira mu bisubizo byabo, nabonye abantu benshi binjira mu mucyo wabo, nabonye abantu benshi binjira mu gitangaza cyabo, nabonye abantu benshi binjira mu mashimwe, nabonye abantu bapfushije ubukwe mu kwezi kwa munani, barimo ibyabo birimo bizuka, mbona ubukwe bwabo burimo buzuka, mbona ibyapfuye birongeye birazuka, mbona abantu birukanywe ku kazi, mbona barongeye baributswe ukwezi kwa munani, mbona babonye akazi. Imana y'amahoro ishimwe. Ngiye kubona mbona hari abantu bizinesi zabo zari zarasubiye inyuma, ariko ukinjira mu kwezi kwa munani ugiye gutangira ukore bigende. Ukinjira mu kwezi kwa munani, ndavuga ukwezi kwa munani. Icya kabiri nabonye mu kwezi kwa munani, hari abantu Imana igiye gukura muri gereza. Iyi gereza mvuga niyo mu buryo bw'umubiri. Hari abantu bamaze igihe bariho akarengane, hari umuntu wakubesheye aragufunga. Hari abantu babeshewe barafungwa babesherwa, bari muri gereza badafite ikintu na kimwe kibahama, barafungwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abantu bafunze bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko nyamara bafungiwe akarengane, Niba ubasha kunyumva ukanyumva uyu munsi, ukanyumva, menya ngo ukuwe mu nzu y'imbohe. Hari marayika Imana yohereje uje gukura abantu mu nzu y'imbohe barengana. Rabini fo shando wiribirifa. Hari marayika Imana yohereje uje gukura abantu mu nzu y'imbohe barenganaga.
abo bantu Imana igiye kubakura mu nzu y'imbohe. Imana yabimbwiye, ufite umuntu ufunze, wafunze arengana, uwo muntu Imana ije kumukura mu nzu y'imbohe. Hari abantu Imana igiye kuburanira, hari abantu Imana igiye gufataho, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bari muri gereza zigiye zitandukanye. Ufite umuntu wawe, ni umuvandimwe wawe, ni umugabo wawe cyangwa ni umugore wawe, birashoboka ko yaba n'umwana wawe. Uwo muntu menya ngo agiye kuva mu nzu y'imbohe, itegure kumwakira. Imana y'amahoro niko yambwiye. Ibi ngibi ugiye kubibonesha amaso yawe, ibi ngibi ugiye kubibona kuko birihuse. Imana igiye kubikora yihuse cyane, ni ibintu Imana igiye gukora yihuse kandi igiye gukora bitunguranye rwose, niko Imana y'amahoro ivuze. Ikindi Imana y'amahoro yavuganye nanjye, irambwira ngo igihe kirageze. Haleluya! Igihe kirageze ngo ishumbushe abantu banyazwe. Imana ishimwe. Hari abantu banyazwe banyagwa ibyabo, hari abantu banyazwe ibyabo barabyamburwa, babyamburwa n'amaboko akomeye, babyamburwa n'abakire barabyiyitirira, babyamburwa n'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Umaze igihe uburana, hari abantu bari mu manza bamaze igihe baburana ibyabo, bamaze igihe baburana. Haleluya! Bamaze igihe baburana. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu bamaze igihe baburana, bari mu manza zidashira, bavuye ahangaha bagiye ahangaha, abantu bakagusiragiza, kandi nyamara urabizi ko ibyo uburana ni ibyawe, warahugushwe, warambuwe, warasahuwe. Imana itugirire neza, ariko ugahora mu buzima bwizenguruka. Umva nkubwire, kwezi kwa munani, zonima enima shando wiribirifa, kwezi kwa munani abo bantu Imana igiye kubarengera. Abo bantu Imana igiye kubarengera. Mbonye Imana ibaburanira, mbonye Imana ibaburanira, mbonye Imana ibaburanira mu kwezi kwa munani. Kwezi kwa munani mbonye Imana ibaburanira, mbonye Imana iha umugisha abantu bayinambyeho, abantu bizeye Imana, ntibajye mu bigirwamana, ntibajye mu bapfumu, ntibajye mu bacwezi, ntibajye mu bacunyi, ntibajye gushakisha izindi mbaraga. Abo bantu Imana irabibutse, abo bantu Imana ibagarutseho, abo bantu Imana ibatekerejeho, abo bantu Imana ibahaye umugisha kandi bahaye ubuzima. Abo bantu Imana irabarwaniriye. Abo bantu Imana ibavuzeho, Imana ibakoreye ibikomeye kandi Imana irabatabara, kuko ni Imana ishobora byose. Rero ntimutinye kandi ntimukuke umutima. Hari ubutabazi bw'Imana mbonye, hari ukugirirwa neza n'Imana mbonye, hari uguhindurirwa amateka mbonye. Imana ihindura amateka y'ubuzima bw'abantu. Zonima shando wiribirifa, kwezi kwa munani, kwezi kwa kurya ibigugu, kwezi kwa kurya ibigugu, kwezi kwa kwinjira mu masezerano, kwezi kwa kwinjira mu mugisha, kwezi kwa kwinjira mu mahirwe, kwezi kwa kwinjira mu gitangaza, kwezi kwa kwinjira mu byawe byari byarapfuye. Injiramo. Ha mekotaya enima. Yesu we, ndafashijwe. Kwezi kwa kwinjira mu mugisha, ku kwezi kwa munani ugiye kuba ukwezi kw'amashimwe ku murokore wasenze neza, munyamasengesho wasenze neza, muntu wabaye imbere y'Imana, tariyandurishije ibyo kurya by'ibwami, wa undi wavuze ngo nzarinda mpfa bampamwe, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Uyu muntu Imana iramurwaniriye. Imana irengeye ubuzima bwawe, Imana irengeye famiye yawe, Imana irengeye urugo rwawe, Imana irengeye abana bawe, Imana irengeye umugabo wawe, Imana irengeye umugore wawe, Imana irarengeye. Kwezi kwa munani, kwezi kwa kurengerwa n'Imana. Yari message narinje gutambutsa, ntabwo ntinda, ndasoje. Nibyo ngibyo Imana yambwiye kubwira ubwoko bw'Imana. Mwuka w'Imana nibyo yamishuriye rwose, kugira ngo nze mbwira ubwoko bw'Imana ibi bigiye kuba muri uku kwezi kwa munani tugiye kwinjiramo. Ni ibintu bigiye kuba byije byihuse, kandi mugiye kubirebesha amaso yanyu. Ni ibintu rwose mugiye kurebesha amaso yanyu, bikaba kandi bikaba byihuse. Hanyuma rero sharinga buno buhanuzi, byibuze busharinga abantu 5, byibuze wicara uvuga ngo muri telefone yanjye hari abantu na sharinze ubuhanuzi bw'ukwezi kwa munani byibura 5. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho. Ukibikora uku kwezi kwa munani ndetse kugeza uyu mwaka ushize, ndetse n'uri uzaza urye kubigugu mu izina rya Yesu. Kora subscribe, ukikora Imana iguha umugisha. Kanda like, comment yawe ni ingenzi cyane. Haleluya! Comment yawe, ha Imana andika ukinakiriye kurya kubigugu,
nawe genda urye ku bigugu mu izina rya Yesu. Y'amasezerano ya kera, hamwe ya kera gusohoreho, hamwe ya kera nawe uyakira. Nawe wenjoyinga umugisha Imana yavuze, nawe wenjoyinga ubuzima Imana yavuze, nawe wenjoyinga amahirwe Imana yavuze, wenjoyinga iby'Imana yakuvuzeho bigusohoreho, bikubeho in the name of Jesus, bibe ku buzima bwawe. Hanyuma rero ndabakunda, muhabwe umugisha n'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri mwebwe. Imana ikomeze kubiyereka. Reka dusenga Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Uri Kristo wabambwe, uri byiringiro bizima, uri byiringiro bidakoze isoni. Mana, ubwira Abayisiraheli ngo none mbakuyeho igisuzuguriro Abayisiraheli babasuzuguraga. Mana we, rangije uvuga ubwira Abayisiraheli uti mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Hari abantu bamaze igihe basuzugurwa, hari abantu bamaze igihe batukwa, hari abantu bamaze igihe basebywa, hari abantu bamaze igihe barasubijwe inyuma. Mana, reka ubu buhanuzi busore ku buzima bw'abantu bawe, bakureho igisuzuguriro kandi binjire mu gihe cyo kurya ibigugu, basohorezwa amasezerano. Urakoze Mana, kubikoze icyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, gubwa neza, turi kumwe. Kuboko kwiza k'Uwiteka ni kuboneke kuri wowe ibihe byose. Shalom, shalom.